ngifuna ubuso bayo iphume ngesu. Siyakwamukela e-African Samoan Central. Ngingusiyabonga Masango. Nginamake la utate Tfula make kithi, and then isitabe siyachubeka. Sanibonani. Ngingimake Nontsikelelo Masondo. Make Nontsikelelo Masondo. Make siyajabula kuba nawe e-African Samoan Central. Sijabula ke lokukhulu kakhulu ukuthi sisebukhoneni baNkulunkulu eGosheni. Make, what do you understand ngeligama lelithi Goshen and letinkonzo leti tisho ini kuwe? Tisho info lenkulu leligama ke Gosheni. I think it's Sentabeni. Ekusenzabe bengisitoba wrong make. Yes, I did make a research about sivele Goshen ekusenzaben. So make, what was the invitation, or what motivated you ukuthi uze ute eGosheni this year? First of all, I'm a Christian. Ngamotivate ukuthi I'm also a woman and tinkonzo tabo make. So nambe ngifuna ukuthola and to receive what God has for me. So receive make. Nangabe so receive ngicela usithi nje cabucabu lo sokutfolile. Ngithole nje ukuthi sifundiswa ukuthi uNkulunkulu uyasimolda and kufuna simvumele ukuthi asimolde to be what he wants us to be. Emma Masondo, so vumile wena bakumold. Process, yes, process, but nje ngikuleyo process. Ukuleyo process. So kumake longedi eGosheni this year, what would be your advice? Ungamkhalela, ungamkhuthata, ungathi nje kumake longedi nakumuntu lomusha losalungele kubangimake. Ngiyamkhalela. It was nice, it was fire, it was powerful, and phindze ngiyamkhuthata ukuthi na next year still same time, same place. So kahle kahle tinkonzo taseGosheni, tinkonzo letichubekako year after year. Yearly, August. August. Kushothi nje kuvumeleke bomake kuphela or? Not really. Everyone is invited eGosheni. Everyone is invited eGosheni. Bamemeke make Masondo bese sesiyakhulula African Samoan Central. I invited guys eGosheni, even though last day, but nakusasa sisachubeka. If ungakakhoni this year, definitely next year. If ungakhoni next year sijoyine eGosheni nakanjani, definitely next year. Siyabonga make kuba nawe African Samoan Central.